muri no gosemeri kwana ni gwendete gutwara ikendi ya engi anene karori tukuri Jumamosi tariki kiando mutinyi wa 5 na kabere mwaka wa 2022 na nene jinga kijinde chingiengo kwa rene SMS yetu ya mangana maya anene ngoma inarali ali atekere kuri akete kabonigana kwa rene SMS yichinse 10 irinde ngwere nali ato usangire kuri ryanyi mocha sugusu amo na bosongo no koboli kwana ikaranso ike irindo nyore ayo amo na manginyona na bakwenda gutubwatia sensemeri mutandao Ndizi TV News asensemeri ya YouTube bwana bogoto tweet @Ndizi TV News karengeli kyoni gutokera ntikirenza kireda kwetera asena mbayira seskini ya yora boyora sensemeri ende yomunwe manyeredio nigakorwa Joshua Uta niriane Brighton Makoli. Hayo jinsa ikomini gotoka jaga kurwa se ebunge ya burabuye gotoka se county ya Nyamira se bana bamenyi kurwa Nyaronde na matutu banyarire bakwe murunganiro boteneri bwebunge eyo asensemeyo anekara bateruna nigo banyarire gotanyora kipasa ry'abana babo kwa ende skuru anne nonye bagenderete gosironye bare gokirige gose kwa prai kulinde nigo bakurira buna mbanyora obokonyi kurwa service ya CDF anene asensemeyo ye kipasali twarangeliwa twalika twaichoria keraga matwa irobisi lakini emyaka ya etebere toli koigu nonye na soko genda siachete gocha abangina to chandegete chinyumba tochikoliginga tokobe bono sobo mugambi ngai tomoborie mbali gototebya toli kumanya nande toikuigunga mugambi okoigunga mugambi na achete nanda akagenda lakini ntuntua na korora ntomanye kobwa mona igoro yechi parcel una inchensa we kwanira na etwe parcel rimorioka o mano ndare form 1 are form 1 na I was given only 3k mpaka saa hii na apply sipati abuna ndendo bwate chiempi bari bago chabato ngaina batataingo bakonya tore. Hekerenzi ya Kenya na Wakenya bandete kuyari nucha sobachuri bonne bu mwako yoiga nige byombe abaho na brebende kuyarigania elikorobelia nga kibigo cyokora abachori obu asinjira yobwene udasobotene libo bwa barendia se county ya Kisii bakorawa na mo county commander we county ya Kisii France Koli nigori tukurera banyara bakora maegelio ngaki barachi gukora imirimo yabo ane kurwa sensemo yoborendia se county ya Kisii nige kareki kerenu na babwatani ao begiserekali aneno na balikiwa mangana mbaika senseme yirio korora ngakia maegelio ao kubakuyalien uja sobachuri bonne ebu makoyo tugatura yunga ki France Koli anyara ka ukwana igoro ya maegelio ayo akora kana litko lialero. We've been here since morning rehearsing and checking on the level of preparedness and our capacity to manage crowds at times when there is disorder or lawlessness. And as usual, we police officers are supposed to be rehearsing and checking if there are gaps and to mitigate them immediately. And today we involved all the stakeholders. We did rehearsals with members of the fourth estate because we realized that their safety is key in terms of the procedures that are there when there is lawlessness and how we can manage the crowd. Munenjera ya mo yogo koro bosali ni gobono abanyanyimbo kuru asigataseni kyanyanjwa banyarire bakobe komukagirwa ya mobo bosali asensemeyo ani gagoja maega yabamenyi kuru asensemeyo gwake gaturina batabona oboyibi ni gobwa rekande comment asensemeyo kurende ni gobona abanyanyimbo banyare bakobe komukagirwa ibiara buno manyimbo monne gwensemeyo agotwerera na tukapata habari information ya kwamba iko suspects ambao wako na vitu kwa manyumba zao ambazo wako na vitu ya inashukia kwamba zimeibiwa si zao. Tukapanga mikakati na officers wangu ikiongozwa na Deputy OCS hapa Nyanjwa Police Station. Kaenda kwa hizo manyumba kuangalia, tukapata hizo vitu ambazo tuna suspect ya kwamba zimeibiwa kwa hizo manyumba. Na hizo bidhaa ziko hapa nje ya police station na tunaamini ya kwamba zimeibiwa kweli kwa hizi manyumba
wale wanalalamika wamekuwa kiripoti kwetu. Tukaweza kupata mshukiwa moja na wengine wakatoroka. Abakabeire abakanzo kurwase kaunti ya Kisii amaoneri ya Nyamira nikobono beso kina hote abuna barabuni go bago jigosiro mu bwasimio ura moja bagukwana asiritukira rabo go nigo banyari bakuburia serikali yumurai bwenze uru Kenyatta kubarigereri na kubanyora na kubakana inengo yabo aneri bakorete mirimo asekero barengase chobisi tetura ngo kyabaga ka banyari bakwana lituko lya lero abakanzo labaito banyamira na Kisii ayana yatu akwane lituko ligima ande tuatebire nga number 1 ntobwatisie omo president yito gojo moya oyoro gatano no mokonyo ye Martha Karua namba ibere tuatebire muna omogusi muna omogusi community y'abagusi intumuna former council asitu asoya seke ombekyo igotoko gikeria amangana akorekana ekere omo deputy president ujikoba ajeta ya bosongo twayagikeiri mono sana namba isato tuatebire nga abantu bonsi bali kigasi yao bakora una uyu minto Fred Matiangi uyu minto secretary Susan Mochache na solicitor general Kenny na abandi tobe assured na uyu president yegoje kurukura ira Amolo Odinga ngana kikubalite ingi asibiroge byabo namba ya gatano tuatebire nga emirati yonsi yale kokoroswa ki project kya koroswa ne serikali ya uyu minto mheshimiwa Uhuru Kenyatta president kibe kigotabo kibona Raila Amolo Odinga namba isana tuatebire twaboliye president yeito Uhuru Muigai Kenyatta arilisie token ya bakansula eli yaite tuwe tutarayika kikura kye tariki kyanda mutienyo 8 omoelio twakolire togoteba bonsi abakoli kikura batuare omolemba sokoli kikura kongorana kubese kobororo Asinga kiyejeyo kuri kero kyobochumbe ime ya West Mugirango yirase county Nyamira Steve Mugaka nere nigasirire ngane ya sadebiruna abantu munose aba former council abuna batakiri kwa kanwe engeri yabo kolengana bo bisabe serikali no embali bali tayete niko banyorire engeri yabo Steve Mugaka niko nera tebiruna egaraji kuiro bochumbe ebunge ya West Mugirango naraji gusukuma eri abagaka konyore engeri yabo kolende nigabodia serikali igotenerwa n'umurai bwenze uru Kenyatta kwena kibona abantu abakanso abugwa kanu bale nyuma ya serikali ose umurai bwenze atarakore ntunde yaye kerali getigokora ikatuwa kachikura chumwa koyoga se meeting ye y'abakansola abachoretwe gakibatana wakanu pension emyake ye yonse amachika Kenya buna mumanyeta goteba ekebungo gya 27 gye katiba yaito igegoteba kero monta akorerwe ebinto birengana ina sense ya Kenya abachumbe bachoretwe asetebe pamoja na abakansora aba pake president yachoretwe na abakansora aba asetebe paka baba oretetwe ne handshake bonse pia abo bakaniruki pension kyabo bakire kurende mechi yabo igo twacha goteba nga ekero togochigwaka chikureki na kubwa mone petition y'abakansora abanja aretetwe pake senate yeganchirwa tigo mo president bwense abo mo president asainia mangana yo abagaka abanabangina babaka no pension kyabo bagenda ku Jenny Mokaya nera niga kabero mo kanzo muswati kabero mo kanzo asensemo gosasrongura usi nera niga ichanire ge koruke nyartige korkana sege tike usi stadium anekromo konyi ubo moyo kurigero kyobora ibwense matakarwa hanyaride kagotara asorgongo rwagusi niga teruna basubati mbanyo deribaga liabene koerera alibaga neti matakarwa chiko bakorera asibona muburi matakarwa kwirena asorongura usi na konyona nabasubati irigo kwana chingwana cha basubati na korangia raji kuba koreka bara iroburai bwasimio romoja. Mimi naitwa Chen Mokaya councillor. Mimi ile kitu nitaweza ongea ni juu ya mama vile alikuja Kisii. Mimi naraumu hiyo kitendo sana. Hiyo ule alitufanyia hiyo kitendo kama wamama wa Kisii. Kwa maana mama alikuja kuongea na sisi hatukupata nafasi ya kuongea na mama wetu ile madogo tulikuwa nayo. Mwenye alifanya hiyo Mungu amsamee na asirudie tena. Arudi tena Kisii kwa maana hatukumwambia chochote ile tulikuwa nayo kama wamama wa Kisii.
Obumo bwa Kenya kwanza bukurawa n'umurai mukonyi b'umurai bwense Dr. William Ruto naboroni gobogenda guyakira campaign aho imeyorgongo rwa ego sense yetu ya Kenya asabe gwateruna ekyombe kiryo bacho n'echimbe IBC ngeta kiri kwari buya elio kobeka amangana teneni karo chikura chigwa kwa omwaka oyo igati turayunga William Ruto anyaraka ukwana karanderete kuligie kirwekane ky'uburai bwense ya Kenya. Vijana wa hapa Lokejar, vijana muko? Vijana muko? Nataka munisikize kwa makini. Tumesema hii maneno ya ajira na vijana imeongelewa miaka nyingi, lakini hakuna mpango ya kutosha. Sisi tumesema katika manifesto yetu tuko na vijana karibu 500,000 hawana ajira, na ndio tunasema hawa vijana tumepanga vizuri mambo ya leather industry, textile industry, agro processing, value addition, manufacturing, housing. Tunaweka bilioni 200 ili tupange ajira ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya. Obumo bwazimio umoja na boromni wendete kwendera guya kiriko ka sensemeli ya Western ekero bakura wano muraiwe kyamagyo diamrera murodingo yukirukie bendere yo mubwazimio umoja asokoli ekero kyoburai bwense kera bwateganga yoko murayo gatano bwense ya Kenya sensemeli nigo Raila anyareka gwe kiriko kuna wateabuna nero bwatogosemelia kwa Wakenya. Jogoo shaweka mara 3. Amgeni twende kazi. Sawa sawa. Ndio sababu mimi nimekuja. Tumekuja hapa na ile mgomba mwenza wangu mama Martha Wangari Karua alienda Nairobi, lakini atakuwa kule Buhungu leo. Leo tumekuja hapa kutangaza ya kwamba tumeshaanza harakati ya ukombozi wa 3 wa Kenya. Ukombozi wa ngapi? Ukombozi ya kwanza ilileta uhuru, ikatoa mzungu hapa. Ukombozi ya pili ilileta katiba mpya. Ya 3 ni ya mwisho, ni ya uchumi, economic liberation, ni ya vijana na kina mama. Vijana mko tayari? Mko tayari? Ndio sababu sisi tunasema tunataka kuungana na Wakenya wote tupigana adui wetu 3 au 4 wakubwa: ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Ekero Raila alenga sensemo ya Kakamega gusagenda gutwara umusanganase county ya Kakamega nigo musubati mata karua yoro mokonyi orera murodinge ko ekero alenga sensemeli ya Catholic University asomera na basubati anene gorenge gori kukwanira eralibarenge tucho korra basubati aso serikali ya simio ora umoja deturayunga kimata karua nyaraka goteba asensemeyo. Yes, the theme is a million or 10 million women for Martha. Martha may not be your name, but this is your journey too. This is about you, not about me. Without the mamas, the voices of women demanding for space, there would be no Martha. There would be no position of running mate in a leading formation. There would not be so many elevated to the spaces they today occupy. This is a culmination of the journey of every single woman of Kenya, and it's not just about post-independence, it's before. Ayua mata karua na aragoto ikyo mweli wa magana itama yeje chinse 10 kolende nyona na gekora gense ya moya wana maragoba ninji kwera na semese magana mayeli nkwere na gusonsa manana na lero twenda tukwara ne koruime na isko ya gusingu kubona gendera kukwati miroweli ya Ndizi TV nero bwansu bomba gusiye kikora kachinsa 10 no jikumira na umusa chaimo asomoro ruchi kosori na bakosori ilinda kwere na rali ara sebiti gweta ekera mwanchu murire mbale banje tikosori gotoska igongoire nare usingo chara sumuru ruchi kosori na bakosori elindo nyaro kumanya nari arasebiti weta rotoska kerenda Ndizi TV bwansu usino batambe ko tebne gente yansune nigo gigotoka me Ndizi TV nero bwansu usi oyongonya sensemeri umurwe manyire ni gakoro kwa Joshua Uta no yona kibona chibicha na mariogi agochira senjera yabene ni gakoro kwa Petronila Mukeira na Nigeriane Brighton Makoli.